Siang tetap
berengas bapak satpam nakonin tiang. Hei Gus, tadi tulang klapeng klep cara nak ngintip jangkrik. Apa kalale? Yang ngintip jangkrik sama niki Pak. Maaf Pak, maaf. Itu lantas gegelan tiang teka menyajakin makanyir manis yang orang. Terunguang beli pas satpam mulai iri ya. Bakal penasaran lakar ketemu ring adi ngapanggil beli ngantosan munyindel sekolah tu sing rungu di samping papa satpam sekolah klia berengas mebok cepat kumis nai jering alamak. Aduh dewa ratu lancur nasib tiang buka jani. Dadi nepukin sengkala. Hei bapak satpam sampunan jemunggah piduka. Tiang teka meriki wanta nepaten janji. Na 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 na. Itu lantas kegelan tiang teka menyajakin makanyir manis yang orang. Terunguang beli pas satpam mulai iri ya. Ya nyambatan. Kisi-kisi adi nyambatan tresna sirap tinggi di palang beli. Kalau beli ngecupin dipindah dini.
ke ubahane jalan jani besekang kenange nuna si reng yang tak mengkawi dumadak sidak langgan kayang kawakasa anda gulane nundong yang ikula madu galang langite bintang makanya pedang wanti warsa dinane anto ngajakin nadi melalui di pesisi dingin angine pedange hantu rejengah langit kala melila cita panjang landrunane pada ngajak kegela patuh sekadi beli ngiring raga nadine ke sangan sanggala tak kenem lagi batise adi dini di samping beline cerita mundur tresna cerita rindu cerita pedang wanti warsa dinane anto ngajakin nadi melalui di pesisi dingin angine pedange anto rejengah langit kala melila cita panjang landrunane pada ngajak kegela
Atau sekadi beli ngiring raga nadine ombake sangangan sanggala takkan nem lagi bakise di samping beline deritaan untuk tresna cerita rindu cerita sayang sing telah kantos kesemangat. Sebuah minggu belitu sing ketemu ngejakrakan adine rasa rindu nyegoten diri di kana beline bilang bertemu yang paling pulase setaka uyang ngana hawilo jaga di bulan jangkrik menyinggu mataku mitip setata menimpalin angin pedang mekasir nungkulin dewek beline kenyemani sadine setata dini di awang-awang ngantos sama beli teka di pihaknya kene patah sekali bali rindu kekenali kabaren jani kengke nunduke angkon lubat rindu jangkrik menyinggu mataku ngitip setata menimpalin angin pedang mekasir nungkulin dewek beline kenyemani sadine setaka dini di awang-awang ngantos sama beli dekat di pihaknya kene patah sekali bali rindu kekenali kabaren jani kengke nunduke angkon lubat rindu
aja beli dan Tony ke Antosan. Na 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 na. Tamang kana beli dengan rambutnya tadi. Kemudian modal godo dati bisa ketemu jodoh. Saya membantu bulan kena beli dua membersihkan nana nana nana
tulungin cucune, ane jani tiang nedang prestasi. Sekat tresnan tiang ketolak ketampesan mata-mata kekenin kilo ejang. Panggilan keren kilo cablas. Dadong, dadong, pedalam cucune, bilang wai sekada lengak-lengok. Bang tiang, gile jasa buke apang sida ilong eja ngenyakin dewet tiang. Kapelet raut cara janine, yenin dadong sing anyak nulungin tiang. Sina tiang lakar merak-meragan, bilang pedang bulan setata uyang. Ngena hangkilo ne jegek megeloran. Zaman jani nak makejang pada edan. Apa buin tresna ketampesan. Jak mamatang buka sesang kaget tresna cucune ketolak. Sabuk dadong ne bergerak. Dadong, tulungin cucune, ane jani tiang nedang prestasi. Sekat tresnan tiang ketolak ketampesan mata-mata kekenin ilo eja. Panggilan keren ilo cablas. Dadong, dadong, pedalam cucune, bilang wai sekada lengak-lengok. Bang tiang, gile jasa buke apang sida ilong eja nganyakin dewet tiang. Kepelet raut cara janine, yenin dadong sing nganyak nulungin tiang. Sina tiang lakar merak-meragan, bilang pedang bola setata uyang. Ngena hangkelo ne jegek megeloran. Zaman jami nak makejang pada edan. Apa buin tresna ketampesan. Jak mematang buka seseng kaget tresna cucune ketolak. Sabuk dadong ne bergerak.